Года рождения. Находился я по улице Азовстальская, 17. Вот, до этого до зимы. Komandan Adam Delimkhanov baru-baru ini melakukan interogasi terhadap seorang Nazi yang ditangkap yang sebelumnya menduduki posisi tembak di sepanjang jalan Azovstalskaya di Mariupol. Tahanan tersebut membocorkan rahasia militan batalion Azov di wilayah pabrik metalurgi Azovstal. Menurut tahanan, sebagian besar prajurit yang terkunci di bawah tembok tebal ingin meninggalkan wilayah ini dengan bendera putih di tangan mereka menandakan penyerahan diri. Selain itu, ada bukti yang dikonfirmasi tentang pembunuhan tentara mereka sendiri yang menyatakan keinginan untuk meletakkan senjata mereka. Pada keterangan unggahan video yang memperlihatkan sosok tawanan itu bahwa kekejaman para komandan batalion nasional telah lama melintasi semua batas yang ada. Pihak Rusia telah berulang kali memberikan kesempatan untuk menyerah secara sukarela meninggalkan tempat persembunyian mereka sesuai dengan instruksi. Я, честно сказать, после того, как меня сегодня бросили, я отошел немного дальше от этого места. Я лег, я взял просто белые пакеты, что нашел, и просто махал вашей птичке, чтобы меня нашли. Что хочешь сказать теперь? Хочу сказать, все это вообще не наше, изучали нашей власти, которая якобы, которые тупо кинули пацанов. Ахмат, сила!